Ki te whera I ngā take tōranga pū, kua hono mai a Teanau Tuiono o ngā kākariki atu I kaihea koe Teanau I tēnei wā. Te mano atu. Te mano atu, atu I te mano atu. Tēnā koe I whai wā kia mātou I tēnei ahi. Tuatahi ake, hei tā Chris Luxon, ka whakatōro hiake te wā e noho kapi ai te whare pāre mata, kia roa ake ai te wā whakatāna mema pāre mata ki te tauhaura rāno. Hea hau whakaro? Kei te paupau noaiho Christopher Luxon I te mea iau ki te tiro ki te rātaka o te pāre mata I te reira tonu nā rā, ai ki te rātaka ka moi te whare e te rutukauma tai o tihima, no eira whārā o mua te krihimiti, no e kare te moe hea te taki kōrero I pēra ana. He kōrero whiriwhiri kai te rere I wāinga I a Nahinara at me Aotearoa Tuatahi. Āhea whakatauri ai e koutou, e ngā kākāriki wā koutou kai ārahi, kia timatai, wā koutou whiringa kōrero anō hoki. Ka te tatari te motu, kia tiro hiaha nā kāri ki runga te tepu, a tira wiki ka moiho mai. Ka mutu tērā ka taia mata te whakariki tō mata nei mahere rautaki. Hoi, te ahona ke te haere mātai ki nā turu āputihana. Kei reira ka taha mātai ki te whakapau wera ki te hapai atu nā kaupapa here I whāriki hia e mātai ki rungi te ara pōtitanga I tēnei tau. Hoi anō kei te haere tonu nā mahi. Okay. Nā, I raro I te kaupapa here a te auaha mahihara, hara te Criminal Activity Intervention Legislation, kai te whai mana ngā pirihimana, ki te tiro I ngā waka me ngā kāinga o te hunga e whakapaiti ana he mema kēnge. He māhara rānei o? Right. He maharara tā mātai mō tērā o nā ture, I te mea kei te take ki rungi nā mōtika tangata. Hoi, me ata whakaro tātai ki roto I nā āhuatanga hea te take enei tangata ki te he, mārunga I tērā ka tātai te āwhina. Hihia mata ki te taitoko nā tūkanga, nā kaupapa here, nā ratonga a te Māori, mō te Māori, kei reira te oranga. Nā, taku pātai whakamutunga te anau, ko ngā kaipakihi o Rotorua, o Tāmaki Makaurau hoki e mea ana, kua heke atu ngā mahi whakatutu puehu I te puku o ngā taone nei. Nā, kai te hiahia hoki kia huluku hia atu te hunga moe tiriti, inu waipiro, hoko whakapō wauwau hoki, hea te rongoa? Ko te rongoa, ko te āwhina I nā ratonga hauora, ko te rongoa kia āwhina o tātou nei hapori ake, kia āwhina kia tautoko enei tangata, ki kaua hora noa, kia kaua panarata ki waho I te taone, ko te me noi, ko te aroha, tēnei me te manakitanga. Kia tātai te Māori tērā o nā āhuatanga, no mena kia mātai, ka hoa atu mātai nā rauemi ki nā ratonga e rākau nui ana ki tērā e era whananga o tātai, kia kaua rātai I rongo te nau o te pohara, kia whai wahi rātai te raukai ki runga te tepu, te whakauti o rātai nama, kia whai oranga ki roti nā ratonga hauora, anō hoki mena kei reira anō te rareraru. Ko te manakitanga, ko te aroha, tērā te whakauti. Okay. Koena noaiho, te anō ka nui te mihi ki a koe, mau I whai wā kia mātou o te ao mārama I tēnei rangi. Kia ora. Kia ora, ngā mihi.